Rahu ja arm olgu teiega meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu. Ma loen Jumala sõna Luuka evangeeliumi 2. peatükist. Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega ja Jumala arm oli tema peal. See on Jumala sõna. Õnnistatud 3 kuningapäeva. Mõtleme täna selle sündmuse peale vaimus ja kohaselt kirjasõna järgi ka lisaks. Kui mõelda, siis olid Maarja ja Joosep koju jõudmise üle väga rõõmsad. Nad rändasid Betlemma, said lapse, põgenesid Egiptusse ja pöördusid tagasi esivanemate maale. Milline sikk-sakk rännak. Lõpuks jõudsid nad oma kodukülla Naatsaretti. Sinna jäi nende kodu järgmiseks 25 aastaks. Joosep tegutseb puusepana, Maarja küpsetab, õmbleb ja hoolitseb majapidamise eest. Aga Jeesus? Tema kohta öeldakse, et ta kasvab ning kujuneb iga päev tugevamaks ja targemaks, nagu üks inimlaps ikka. Huvitav, kas mõne aasta pärast tundusid varesemad aastad justkui unenägu. Meile teadaolevalt ei teinud Jeesus neil kasvamise aastatel midagi eriskummalist, isegi meeldejääv reis Jeruusalemma, kus ta vanemate silme alt ootamatult ära kadus. Polnud midagi erilist, kui võrrelda võitlust saatanaga ja vaidlusi variseridega. Kuid need aastad, nii-öelda märkamatud aastad, mille kohta evangeeliumis meile sündmusi ei esitata, olid tegelikult õnnistuseks. Kuna sel perioodil said meie käitumise normid, ma mõtlen inimühiskonna käitumise normid, Jeesusele tuttavaks. Ta luges muu hulgas ka seadust ja prohveteid, ehk meie mõistes Vana Testamenti, jättis meelde, memoreeris salme ja teadis lõpuks, mis on seal kirjas. Ta õppis elama koos teiste inimestega, kogedes, mis on valu ja mure inimelus. Seda kõike, mida ta hiljem oma mõistukõnedes, juttudes, vestlustes väljendas. Selles kõiges elas Jeesus täielikku ja täisväärtuslikku elu, vastavalt temale kuulunud pärandvara mõlemale poolele. Üht poolt kui inimese poeg ja teistpidi kui Jumala poeg. See oli tohutu ettevalmistuse ponnistus, aeg meie päästmise töö jaoks, mil Issand kannatas finaalis ja suri meie eest ning tõusis surnuist meie õigeks saamise pärast. Palugem. Issand Jeesus, tänan sind, et sa minu nimel elasid, surid ning tõusid hauast minu eest. Aamen. Dear viewers and listeners, may peace and grace be with you from our Lord Jesus Christ.
Dear friends, first I read the Word of God according to St. Luke, chapter 2, verses 39 and 40. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. This is a word of our Lord. If you think about it, Mary and Joseph were very happy to get finally home. They traveled to Bethlehem, then had a child, fled to Egypt, and eventually returned to the land of their ancestors. Eventually, they reached Nazareth. Their home remained there for the next 25 years. Joseph would work as a carpenter, Mary would bake, sew, and take care of the household. What about Jesus? He would grow and become stronger and wiser every day, like a human child. I simply wonder if in a few years the previous years seemed like a dream. To our knowledge, Jesus did nothing special during those years. Even a memorable trip to Jerusalem, where he disappeared from the sight of his parents, was nothing special compared to the struggle with Satan and the quarrels with the Pharisees. But those years were a blessing, because during that period our standards of conduct became known to Jesus. He read the Old Testament, the law and the prophets, and remembered what was written there. He memorized many parts of that Holy Scripture. He learned to live with other people, experiencing what their concerns were and what he later expressed in conversations. In all this, he lived a full life according to both sides of his inheritance. First, as the Son of Man, and secondly, as the Son of God. It was a tremendous preparation for our work of salvation, when the Lord suffered and died for us and rose from the dead for our justification. Let us pray. O Lord Jesus, thank you for living, dying, and rising from the grave because of me. Amen.